Anya laki din! Nay, kunak manuda kayo ti mga ramid itibot ti barangay Tayaw, Elmer Lakay. Da kami ba't gagpaiso, bakit? Apay nga raw nga aging gaita. Katawan pa'y ti makitak abot ti barangay Tayo iti munisipyo. Barangay Tayo laeng ti awan pa'y but na. Ado nga raw, di pa ka kumikumak, bakit? Jakon masagod ay taabot. Anya laki din. Nakababain mo't ano ti barangay nga idadaulwam ti awan but na inton piyesta. Di ka di madanagan, bakit? Kasaritak tao nagiti iskay. Ta isuda pa'y lang ti mga ramay. Na, dagiti iskay pa'y laeng matibaon mo. Wala. Tano mga baktibos nga ramidan da, di uray kukwada ti premyaw. Ay kat ibagam nga rod adagos kadakwada tapno adda marugyan da. Manu nga aldaw laengaon kat mangrugin ti piyesta, lakay. Pinayabandak ka numot, Kapitan. Wine, tada ti paramid kaw ka na kayaw, iskay. Anya day ta, Kapitan. Da kayo pa'y man ti mga ramid iti bus ti barangay Tayaw. Kunaklaki din na narugyan yon, Kapitan. Ay, saan mi amasangaw? Ambumbag, adaw ti pakakumikuman me. Iso ano mabalain kada kayo kuman. Ay, di kay matanakan. No mga baktibus yaw, ay di kukwayo ti premyaw. O sige, Kap. Kasaritak to dagiti padak nga iski official. No anya ti makunada. I-message mo ida, tarugyan yaw, tagaramid itamat lang. Manulang aldawon kita'y mangrugin ti fiesta. Uwin, Kap. Ariglado. Iparpartak yaw, tanay, nakababain, no tilaang barangay tayaw, ti awan bus na. No kasta, ipasa ni Kapitan ti trabaho da, kada tayo iske. Uwin. Apay ngay, Uwin ata busy da ka no. dagiti kagawad na ngay. Agpapada da ka no a busy. Iso ada tayon ti mga ramin. Adda premyo ti mga habak, saan ka de? Uwin. Kiti ko na ni Kapitan. No mga abak ti but tayo. Kukuha tayo ti kwarta. Mayat ang arod no kasta. Adda gunggo na tayo. Uwin nga rod. Iso na lang da manulang nga aldawin. Kit mangrugin ti fiesta. Masapol arugyan tayo adagos. Mabalinday ta iske. Aramiden tayo ti kabalan tayo, tapno malpas adagos. Pasensya kayo nanang. Saan pa ang matuloy ti outing nga plano tayo? Apay nga ibe ni anak ko. At dati aramidan mi nanang. Anya manaon. Da kami ti mga ramid itibot ti barangay tayo. Anya, kunak man no trabaho na kapitan dayta. Una na. Isuda ti naka-assign. Ngam busy-busy da ka no. Isuda kami ti imbaon da. Sulit mo kidi Tanong mga abak ti bot. Kukwami ka no ti premyo. Naladaw mo't una yun dayta. Iswarugyan mi adagos inton madamdama. Ta isupay ti malpas nanang. Ay, kunak lakit di ano makapag-outing tayo matan. Di kay madanagan nanang. Tanong malpas ter aramiden may. Ituloy tayo ti plano tayo. Mala, wana na nako. Anya ngay nga ron ti maramida kat responsibilidad yung matlaang dayta. Kinasarita da kayo ka din nila kay ko, Benay. Uwin kapitana. Narugyan yung arudan ti bawt. Uwin madam. Nalpasin na dyan itong bigat. Nagpartak kayo mutan. Kapilitan na. Tapno may sambot, ma'am. Ti ko na nila kay ko kat kukwayo ka no ti premyaw no mga baktibot nga ramidan yaw. Iso ka day timbaga na kan ka. Uwin kapitana. Barang mga baka. Lalaingan nyo lata. Nila kay tumang amin. Di dagayang maaramid ti responsibilidad da. Ngam naladaw mga imbaga na katakayaw. Dayta nga rod, madam. Ning sapsapan ako ma. Diyan ko matimayat adisinyo ti bot tayo.
Ang aramidin nyo lat na ti kabailan niyaw. Anyat amu yung ay, amangan no ti aramidin yun to ti kapintasan. Kumusta nga itibot tayo, Bene? Narugyanan, kapitan. Kano amalpas? Itamot lang daw, kapitan. Ay kinasaya at nga ron ano kasta. Ay nakababain kinimayor no datayo lang ti awan but na. Di ka madanagan, kapitan. Masigurado ka may sambot. Ay da kayo nga ron ti makaamo dita. Mala, agpakada akaw, tadapay napatag alakad ka. Ay, uwin, kapitan. Agan-anad kayo. Nakaumay kayo mo, ma'am. Kaya't ko la makita tibot nga aramidin niyaw. Nalpas mo't gaya man. Ay, uwin, madam. Kalkalpas milaang. Mayat mo't di disenyo na. Ha? Mayat ka day, ma'am. Wen, saan amadlaw aras? Agyaman aklaonay tama presaryo, madam. Asino nga'y ti kadwam anagaramay. Nagitipadak nga iski, madam. Congrats kada kayo. Mayat. Uray raskat mayat lat tatibot nga naramid yaw para iti barangay tayaw. Dimbaga ijay munisipyo itay lakay. Nalpas mo't gaya man tibot tayaw. Aya, Wun, mapan mo kitaan good job mo kadagiti SK officials. ay rumbang lang nga ramiden dati ka ba Ulanda? Rumbang nalaang mo't ang agyaman ka kadakwada, ta isuda mo tinagaramid iti responsibilidad yaw kadagiti kagawad mo. Responsibilidad damat lang dayta. Wun angam da kayo nga road tinaka-assign na imbag kumaa no timulong kayo kadakwada angam saan mo. Uray merienda laeng kuma no isot intulong yaw. Ay nalpasan bakit? Inton sumarunong amen, tutukam dagiti responsibilidad mo, tapno saan aras amen. Ay italaan dayta, tabisi da tao bakit? Madanagan aklaonay, Bene. Anya mo ti pagdanagam ngay. Panagkunam ka di kat mga baktibot tayo. Siguro. Nukit kita dagiti buti daddo mga barangay kat nagmamayat sika. Mayat matibot ngay naramid tayo Ma-pressure to pa ni madam. Pudno? Uy, may itay. Naimbag man ta ma-pressure na oray simple lang. Simple lang. Ngam adadating na. Inton bigatin ti judging. Kan announcement of winners. Ano san tayo mo Ryan? Barang mga bak. Di adanton ti gunggo na tayo. Mariela. Adamot kayam consolation prize ti bout ngay naramid yo ba ni anak ka? Adamag kid niya nanang. Sayang lang. Tasang nga iso ti first place. Okay laang dayta. Tinapatag kat ada kasukat ti bannog yaw anagaramid. Ada nga minan ti kunan ni kapitan. Kukwayo ti premiyaw saan ka day? Uwin nanang. Iso timbaga ni kapitan. Sakbay arinugyan mi ti nagaramid. Di adan to ti Gismel a pagbibingayan yaw. Ay, uwin ananang. Iso pa akasukat ti bannog. Kan sakripisyo mi mata. Ay wana. Narigat nga ta ti rush. Ay, podnula unay nanang. Naimbag ko na ayaw, nailipas mo mulaan. Kat, kano ngay maalayo ti premyo yaw. Itada itamot laan. Saan nanang? Mauray, tadapay proseso na dayay. Iso nga urayin me. Damagkaw kat agda ti maala ti barangay a consolation prize para itibot nga inaramid dagiti iskay lakay. Damait, 10K. O di addaten kay a pagbibingayan dagiti nangaramid ay kumayat Isupay mo't dayta akasukat ti bannog kan sakripisyo da. Uwan ala.
Itimplaan ng mankid di iti kapibakait. Mangirwar ka ba't lang iti tinapay tag merienda akman. Kunak nunangan kayo, ijay. Nangan kami nga mabisinak manain. Mabit lang nga raw ta itimplaan ka iti kapay. Anya ti masapul mo, Ben eh. Kasapulan mo ti Weaver, Kapitan. Para itay. Para iti premyo ti vote tayo. Ti kunada iti munisipyo. Kit di mi maala dayjay no awan ti permanyo. Na inagan gamin kada kayo dayjay, Kapitan. Ay, pagpanunutak pa'y. Pagpanunutan? Apay ngay, Kapitan? Nagbaliw ti kapanunutak. At dati napatag ang nakaiplan 1 na dayja kwarta. Ti kunayo iti damo kit. No adda ti premyo. Kukwa dagiti nagsakripisyo anang arami di ti vote. Nagbaliw nga raw ti kapanunutak. Kapitan. Awan mo't gayam. Napanak iti barangay hall itay. Kit awan ti intid da kapitan nakasuratan adda tayo ti mangalay ti premyo. Madipay ki di ti kita da sekretary kan treasurer kanya kitay. Hindi mo namaan day ta premyo, Bini. Taapay mo. Nakita ka na pa ni Kapitan iti munisipyo iti agsama. Ha? Sigurado ak ati consolation prize tayo ti ginagara na dayjay. Apay ngay. Naglawag mat. Kupitan naman ang day ta premyo. Sigurado nga agdiritso man iti bulsada. Ay, saan mo't akasta ti saritaan ah? Anya nga ro ti aramidon tayo. No kwarta ti saritaan. Bida talaga da kita. Dayta ibulsada ti amuda mag. Ay, makapadismaya launay day ta, Kapitan. Kapitan kupit maggayam. Para 10,000 lang nga premyo. Kupitan na pa eh. Nyalaki day. Kumusta ngay anak ko? Naalayo ti premyo ya. Awan ti maalamin, nanang. Nay, apay ngay. Inala mo kami ni Kapitanin, nanang. Anya, kunak man no ti saritaan, kat no asino ti nagsakripisyo para iti dayjay about, kat iso ti mangala iti premyaw. Nagbaliw ka no ti kapanunutan ni Kapitan, nanang. Anya, Kasta mo dagiti tattao. Basta kwarta ti saritaan. Di dagpaabak. Adda ka no ti napatag na kaiplanuan ti kwarta. Jackpot yan, nanang. Sigurado nga ibulsa naman na. ay dadaulan na ti dignidad na para laang iti 10,000. Jack mo, nanyamot ti adda iti kapanunutan da ita, Kapitan, nanang. Narigat ti agsasaw. Si kamot kayam ti lumabas pinan. Adda ka di ibagayo, manang. Adala kayat ko ang maamuan. Anya dayta. Pudno ka day. Ani kapitan tinangala iti consolation prize ti bout nga inaramid dagiti iskay. Anya, ay di ka mo ah. Ti amukit ko kwa dagiti iskay dayjay akwarta. Inala ka no, matan ni kapitan. Ay, apay ngay. So matimbagan ni Benny kanyak. Ay saan amabalinti kasta ah. Una yun day tanga Elmer. No anya ti saritaan. Iso kumati matungpal. Nagbaliw nga raw, di ka panunutan na. Bala, bay amanang. Kasaritak to day taatao, inton malaw. Agtugaw ka man, tag sarita ta itinalapat, Elmer. Ay pangaasim ta di naksermunan. Napudot pa lang ti ulok nga aging kaita. Apay, anyat na pasamak. Ay, marurudak ka da eskay. Apay asika ti marurod kadakwada. Kat si kamet ti di na ammo ti agtungpal iti saritaan. Awan ti ambom. Iso ano mabalin lang, ha? Agtal na ka. Ammo ka! Sika tinangalay ti kwarta para kumakadag iti iskay. Anya? Ha? Di ka man agin didi ammo dita. Apay nga inalam ti kwarta. Nga inkarim kadakwada. Nagbaliw nga raw, di ka panunutak.
Anda na patag, anak kaiplanwan na day ja kwarta. At dati napatag anak ka iplanwan ti kwarta, wano kayat mula nga ibulsa, iso akasta. Ay, saan anasaya ti kasta nga inaramid mo? Madismaya dagiti iskay no kastalaan. Amumot nga isuda ti nagsakripisyo para iti day taabot. Tal na ka man. No kastalaan, awaneng, sigurado ang maabak kantaw inton umay nga eleksyon. Day takupitam lang ti amumag. Limabasak di tatirsina itay, kat sikat ipagsasaritaan da. Ten kay kanula ang ti balor ti dignidad mo. Amo ka. Kapitan Kupit, kunadapay kan ka. Ay kahusto na. Isublik nga ruda ang ti Ismail. Ay kat isublime itamo laang. Itad mo kadagitis kay. Wan, inton madamdama mga anak pa'y mo ta. Anya kalaki di mo tan. Ay, huston di sermon, pangasim. Inoray mo pa'y laang amadadaal tinagan mo para laang iti 10,000. Pang-asim man tabaliwam day tang aramid mo. Kapitan ka pa'y mag. Sika kumati agbalin a role model dito'y lugar tayaw. Ay, anya laki day. Ay, di mo dadaulan ti reputasyon mo para lang iti kwarta. Laglagi pa ang mati kwarta, kit nalaka ang mabirukan, no nagagit ka laki day. Ngam ti dignidad mo no nadadaal, saanan ang nalaka ang may sumblipay. Ay, anya laki day. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Isagsagot ka na kayo, ti Danmart's YouTube channel. Agyaman kami, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. Awam magayam ti usarem a martilyo anak kaw. Uwin nga rod nanang. Adama kidi ati lansa. Nam awam ti pagmartilyo ta. Mapanaklangin bumulot iti andamari ising nanang. Adda nga ta ita. Ada siguro agtudtudo mo. Awan siguro tinapanan na. Maala, ingkagarudan anak kaw. Tapno may simpata daytoy galba. Medyo nakapsot pa'y laang daytoy kriseng. Ngam napigsa ka now ti sumaruno a bagyaw. Ay, sapay la kumaata nakapsot ni Dante nanang. Sapay la kumatakas laki ni Krising mutlaan. Oh, Mare, sikamot gayam. Wan mare, umayak ko mabumulot iti martilyo kanila kay mo. Ha? Isimpa la ko matigal ba, banda ti kusina mi mare. Ay, ang Mare. Ni, madaman ti bagyo a Krising. Kit adamanan ka no sa sumaruno. Ay, Mare. Kalpasan ni Krising, sumarunomot ni Dante. Ay, gusto ko mamot din Sapay medyo asidag tayo iti karayan. Kabut-buteng nung umato ti danong. Nga rod, Mare. Ala, mabait laang Sa pulak ti martilyo nilakay ko iti pangikabkabilan na. Nay, si kamagayang paray. Nagapamay. Apay, nakapitpitak ka. Nagkapuak iti banggag baray. Napan ko man simpa dagin. Naskin nga simpa iti banggag may. Sika nga baray. Nagkapamay. Kas labuti mo rin tayo imot mo. Ha? Ay, wang paray, yara tayo tayo. Kanya, No kaya mo, di umay kayo palay, tag-shot takinay. So, mula nga, bagbagyo. Awan mararamay. ay, paspay lang baray. Nagsagana kiday tanay. Madama ti bagyo na. Alpasan na ito'y krisaying. Adapay ti bagyong Dante asumarono. Una, danag mo na yan. Kas kala babae, mamadandanagan mo na madas. Hay! Anya? Umay kakidi di palay, oh. Sumaruno ka ta, uminom ta. Irwar ko man, ipagkanta, kakabarbaraw. Ay! Nagmayat yung minahong kabayata di pa nagkankanta, oh.
gayang bimulod ni Baklay ti martilyo ba kay? Wan lakay, naimbag ta dapay ti maysa martilyo. Wan nga ron, imay mo't binulod ni pare Berting ti maysa martilyo, idi kalman. Isimpa na kanumot ti pag-ininlawan da. Kunay, agsasaro nung ti bagyo na. Hay, wan nga rod, numalpas na iti Krising, at dapay ni Dante nga umay. Ay, gusto ko mamot din ah. Wan nga rod, nakabutbutong dito ayan tayo nga sidag ti karayan. Sapay la kumaa, tasaan nga ngumato unay ti danaw. Nabigatay ba kay? Daita nga rod, daita launay ti pagbutbut ngan ti kaduan. Nung umato ti danom, ije karayan. Apay day talakay. Inruar mo matan day pagkantaan. Isunto mo lang agbagbagyo. Agkanta kidi na. Bilay. Ay wala, nagmayat ti agkan-kanta ita. Taawan maar-arami. Isumay ta. Malang, ang kasapulan ti may kinsongbaw. Ito kumanta, man iti paborito ka kanta. Ah, anyat paboritom aya. Kanta, mantay. Our love is unconditional. We know it from the start. Apay, oray Ilocano tayo Kaya tayo mo ti kumantay di country song Yalaki di. Ay wen gaya man niya. Day tagayam ti kanayon mo akantaang sipod pay. Agkantaak man mo iti Ilocano song. Anya ngay mga Ilocano song day ta. Bakay. It amin ang aamakitak lakay. Panglamay. Ano mo? Malang, sa pulam nga raw, tayo ipatspasapol kam. Tarugyan, tanti kumantang. Agasim man da kita akaruba na nang. Ah, Kabayatan ti bagyo. Kan kabayatan ang madandanagan na kiti daduma akaruba. Gapo iti nagpigsa nga angin kun todo. Mayat mo ti panagkankanta daan dong kan piling. wan nga rod. Kaslada maging insulto. Niloy da mismo akabay da iti balay. Agisim-simpada iti kalba iti balay da nga oray todo. Imbisa mapandatulungan. Nagmayat pa lang ti panagkangkantada. Uray dala ipukpukaw kan iik-ikes ti panagkantada. Makita damat ti aglawlaw ang madandanagan ti amin. Sa bagay, simintado nga amin na sulit ti balay da. Iso nakarelax dalaang ita amada mga agbagbagyo. Sanda nga ammo at tumulong iti pada na ata. Uray kumasaan da ang mapantumulong. Saan kumakasta nga agkakantada. Kabayatan ang madandanagan ti kaadwa. Idi pa akastada na kita nana. Iso asaanan nakaskasdaa. Anya lakit din daan dong agasawa lakay. Huwag nga rin ba kayo? Busy ti amin niya, gisimsimpa iti galba. Kas kada amin ang mabalin ang may simpa. Nga misuda, nagmayat ti panagkankantada. Uray dala ipukaw ti kantana. Sapay nagpigsa, makatitilang iti lapayang. Nasanda, makarik na. Makarik na dayang amin nagita nga agasawa. Kat idi pa ay akasta ti ugali da. Nawan bagyo no tudo. Sanda mo nagkanda no agininig. Nung bitang agbagbagyo, nagpig sa ti angin ganto daw. Isumit ti panagkantada. Krising pa ilang da ito abagyo ita. Makita man no aging kain dong sumangpot ti samaron no abagyo kat kumanantada pa ilakas ta. Napigpig sa kanuka ni Dantay. Nung da ito'y krising amadama. Ayun, iso din nabuyak iti TV iti ragbi ilakay. Ay, salpag na kita karuba. Hindi da pa amot tumulong iti karuba na. Naimbag kumamot no oras sa anda mapantumulong. Basta sa anda agkankanta kasta. Sa pinaka full volume ti video okay da. Nyalakit din. Lakay, nakastrak mat gaya man ni Bagyong Dantay. Wangarap pa kay. Napay mga simmer adyo. Iso kita amnay, nagpig sa ti angin kantudo lang. Saan ang makaapekto day takada talakay? Ayun
Simintado amin na sulit ti balay ta. Iso na lang at asidag tayo ti karayan. Malayo sa bituka. Ha? Tagalog ka? Alain takit din ijay kusina. Insagana kun ti pamigat na. Nagluto ak iti tinapakan itlog. Kalpasan ti panangan ta, agkantata manang. Ay, uwi na. Iso mo lang ti pampanunutag kahit bakay. Awang nga ro ti mararamit ti agkantata. Ado nga min tinapanunot ko a title ti kanta asaan ko anakantay ti kalman ka. Ay, uray siya bakay. Ado mo, tinalagip ko a title ti kanta-kanta. Kintong madamdam ah. Ala, intangarod mga hanan lakay. Po, una yun ay akaruba. Hay, manipod ini ng rugi ti Bagyo a Crising. Nagkakantada. Aging ga itasimbang peteng ti Bagyong Dantay. Ay nihalaki din. Ay, di damo ti makipag-Greek na itaglawlaw da. Adaw ti lumablabas ang mapmaman ija iskwilaan. Tamabuteng da itinapigsa at tudo kan agay. Ngamdag ita apiling kan ando. Kasla saan da makarik na. Nagmayat pa ilaan ti pa nagkankantada. Ay, agasong man. Talo aldawin nga kang kantada. Naimbag ko mamalo nagmamayat ti kantada. Pasig mo ta sila. At adangarong kay pigpig sana ti tudaw ka po iti pa nagkangkantada. Alagi din nana. Bitbitin tan dagiti napatag nga alain ta. Intamit ta ni Jay Esquilaan. Ang mga nuad adda pa yung ipigsa na ti tudong itong rabi. Ay na, nakabutbutang na dumanon ti danom ti karayan. Aging ganito yung balay. Ay, kabutbutang nanang. Awan nga tati panggap da kita akaruba mapanadya eskwilaan lakay. Awan na siguro. Tani, nagpigsa ti angin kinto daw. Nagmayat pa lang ti panagkankantada. Ay, di da pa'y lakot nga agsagana. Kas lang arod awan ti bubutngan da. Alakit din. Alaang tibag nga insagana kabit-bitot mo tayo tibag ko lakay. Intan ni eskwilaan. Awan makay, intang arodan. Laging nakakuri. Ay, kung naklaki din no saan kayo nga umay, mare. Anya saan? Pagyanan mi ngay mo't ijahin o maduti danom ijay karayan. Kaya kay karuba tayo nga ijay. Saan na nga umay? Ha? Asin ti bagbagang mari? Asino pa'y kumangay, mare? No saan na dagiti agkan-kantang ori madamang agbagbagyo. Kunaklakit din. Jak amo ka dako ada mari. Itay limabas kami ijay. Madama pa'y lang ti panagkankantada nga agasawa. Anya? Pulos nga awan da danagan da iti bagyo. Nakarelax da ijay balay da. Kabayatan ti panagkankantada. Ay, anya laki di. Ngambay amon Tinapat na kadada tayo ita dito yung eskwilaan. Safe tayo dito eh. Kan adayo tayo, iji karayan. Bakit? Ay, bakit? Ay, nagpiksa mo titinaw iti karayan. Ha? Ha? Di mano na hindi pala itinanong bakit? Ay, ayun nga pa'y sulakay. Hala, kasanundag iti usarta. Bakit? Ay, mangrugin na marbatili kong tipalay. Umay kang bakit? Rumwartan. Uray nagpigsa tito daw. Ang mga numayanot na ba ito? Intan! Ay! Apayasan ka matagtagari kumare. Agpampanunot ka kadimanin iti title ti kanta-kanta, kalpasan ti Bagyong Dante. Ayan niya laki din. Si kakit di mo't mari. Kas ka lamangin insulto iti kasta ngay bagbagam. Anya? Mangin insulto nga ibagbagam mo, mare. Sana ka mangin insulto anya. Ibagbagak lang ti podno. Ayun gayam, kasano kayo nga makakanta. Kit di nagasamot ti danom ti karayan ti balayo. Ay, day tangarod ti pampanunutek ita mari.
Kasano kami ngay kinilakay ko. Awan apulos ti usar mi anay ligtas. Ha? Ay, katanya nga ita. Idi madama pa lang ti bagyong krising. Nawaya ko ma, panagsagana yo. Ngam, apaw, saan mo? Ta nagpipigsa mo ti kanta yung agasawa. Daan nga limukin nga. Diyan na kita kang kantain nyo, idi. Ha? Kapayata na busy, kan madandanagan ti aglawlaw. Busy kayo mo ngagkankanta kanila kay mo. Da kayo, ti mangin insulto, iti kasta nga ramedyo. Mare, Anya nga ita, awa na pulos na iligtas sa gamit yo. Agyaman kayo latan ta nakasangbot kayo pa nga nakarwar iya balay yo. Tano saan? Sigurado pinag-aagawan da kayon ti agatol. Kas kada palta ti karayan. Ayan niya laki din. mare, ang mga adda maitulong yu kada kami iti asawa. Imbes ama siyang titataw kata kayo, gapo iti napasamak iti balayo, ngam saan? Taadda pa ikit din ti mangibaga, agunggo na yo. Anya? Saan nga agsakit tinakam mo Nga oray kas ti ibagbaga ti tattao. Gapo taam mo yung mat iti bagbagi yo, nga addamot basol yo. Mare, Nagpigsa ti todo kun angin, ngam apo. Nagmayat ti paragkankan tayong agasawa. Akas laawanan ti sumarunong aldaw ang mabalin a panagkanta. Ay, pasensya ka na, ngam awan ti maitulong mi kada kayo. Jay asi mi kada kayo, kat nasukatan iti rurod. Anya lakit din. Anya laki din ngamin pare. Madamang agbagbagyaw. Ngam nagmayat ti panagkankan tayo nga agasawa. Paray. No kumangamin idagrugrugi pa lang ti bagyaw. Insagana yo kuma dagiti mabalay na may sagana. Imbunag yo kuma dito iskwilaan. Ay, Tauray di nagastida na ti karayan ti balayaw. At least, naisalbar yo kuma dagiti importante nga usaryaw. paray. Idi mo ngamin madamang agbumbunag dagiti daduma karoba. Kahit mayatlat ti kantayo kung nibaga mo. Kaslawan dadanagan nyo. Pasensya, paray. Pasensya ka mo't pare. Tawan ti maitulong ko king ka. Urayin nyo latan ti itulong ti barangay kada kayaw. ay, kasano tapay itan lakay. Bakit? Uray adda itulong ti gobyerno kadagiti na bagyo. Saan lat nga undas? Sayang dagiti amin apundar nga usar. Ay, no tala kumakas, di ti mapasama. Nagsagana ta kuma. Saan ta kuman, nagkankanta ka bayatan, di napigsa nga angin, kintuda. Basol tamot kit di lakay. Awan ti sabali apabasulan ta, no saan ati bagita mismo. Iti ka ano man. Saan na mauli day bakay? Ay, nagpigsanto mga min ni Dante. Una yan, anya laki din. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayaw, anya laki din. Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Agyaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. Pang-aasi man, Mari. Pabuludan nak iti sandal mo. Ha? Apa iti sandal maray? O sarap kumain dun Sabado. Kasar nga mi ni Loida kasinsin ko. Kasta ka di. Anya nga minun ti size ti saka, Mari? 37, Mari. Ay, pag iso. Ada in-order ko iti online a sandal. Ngam, saan gaya mo umanay kanya? Ipadawat ko malaking kan. Nagsayhaatan, Mari. Kitaag man. Ala, kat agkapita pa'y angaw mo na, Mari. Mapan ko alayan niya ayan ti syurak ko. Intong nadamdama. Agkapita pa'y.
Nagpindas mo tinday ta sandal ba kay? Nagpintas nga rod lakay. Naimbaglakit din ta siya tinangipadawatan ni bakla iti daytoy. Ha? Apay impadawat na dayta ba kay? Wan, in-order na ka no iti online. Ngam saan mo't nga umanay kan kwa na. Kasta ka day. Ay mayat Ta saan na pinabayadan king ka? Saan mo't lakay? Naranaak amayat timud na. Iswa saan nan nga impabayat. Gusto ta do saram intong kasarte kasinsin mo ba kay? Wan nga rod lakay. Naimbagla nga sana kung naggastos pa'y agumatang. Uray sandal lang ita kat nagnginan. Anya lakit di. Ay na, naimbagla din kanalpasin ti kasarte kasinsin mo. Sakbaya simbang piti bagyo. Ay, wan nga rod mare. Ay wan gaya. Nakita ko man ti impos mo iti Facebook. Bagay mo tinted ko king kasandal, mare. Ay na, agyaman na ka talaga mare. Uray ti kasinsin ko ang nagkasar. Nakuna namutla ang abagay ko kano ti sandala suot ko. Napinda sa talaga day mare. Branded nga mi. Usarap tumanan no adda ti sumaruno nga okasyon nga atindarak. Ay katwin mare. Nagmayat nga rin timpos mo iti Facebook ko naktumat. Naibagay iti kinapudaw mo ti sandal nga inted ko. Nagmayat pati pa nagkinikinim iti video. Wan mare, nagpintas kami ti kulay na. Uray kakalkalyo ti saka. Kat naibagay mo't lata. Anya lakit di. Kunamala no bagbagay na ti suot na sandal. Piling maganda ti ako nanbay niya graraman. Nay, kit-kita am nita cellphone mo ba kay? Sa agday tayo mudong ka. May saka mat salbag ka. Anya, kila ka man latang akong ungay. Agbugkaw ka pa. Ngam di ka mga ibagan mo niya ti makagapaw. Una mo datan mo tambakay. Nakitak timpos ni Banja video na iti Facebook. Nakasandal. Apo, kundi wow mo, ti reaction mo, salbag kakit day. Anya? Apay, mapimpintasan ka ni Banjay. Iso akong di-react ka matan iti wow, iti video na, kasta ka day. Anya laki di mo ni bakit? Para lang iti wow mga reaksyon. Ako nga kamag basila ba nagmuday? Tapakay. No para kun ka, basit abanag. Siyak, saan? Maawatam? Malang gusto mo bakay? Sana na maulit pa nag-react ko iti post ni Banjay. Sanay. Saanan nga ipagpagam? Inton kwan, ihahype mo tumanan. Maminsan pa ya? Maminsan pa ya talaga? Uray kitam! Uray kitam talaga! Hala, apay nga takas dit impose ni Tanya iti Facebook mare. Wan nga rin mare. Nakitak mo lang day kat. Siyak nga ta, ti patpatamaan na. Ay na mare, si ka talaga tipat patamaan na. Agasam man, imbaga na itipos na. Agraraman nga agsandal. Kunam lano bagay na. Kunana. Saan la aday tamare? Nadakamat na pa iti comment box. Ama minsan pa'y kanong agreak nila kay na. Talaga nga ikan na kanon iti pagnakman na. Ay na! Anya laki din! Si ka talaga tipat patamaan na. Ta nakita ka nag-react nila kay na ngamin iti wow iti video nga impos mo. Oho? Saan ko abinagaan nila kay na agreak iti impose ko niya? Isumati ko saan nag-react. Dahil tangarod kat mare. Akala mo naman kung napakagwapo ng asawa. Tapno agselo sa kasya. Ngam saan man? Diyak man amo iti dayja ako mare. Nagkalas at talaga ti ugali na. Agtudtudo ng pumanag na kasikatan niya. Aglodak man nana. Ha? Ada ko ma-order iti online. Nga maawan mat gayam load ko. Anya nga iti orderam ko ma iti online balasang ka. Agorder ako maiti sandal nana. Sandal ko nam. An-anum ti sandal kat panagbabagyo ita. Ha? No kabaalan ni Banji ti mangipag na iti 3 inches a sandal. Kabaalak mo ti 5 inches kunak tumat. Anya ka din day nga ibagbagam sikatan niya. Pasikat ngamin iti Facebook kat.
Ipupost na kit din ang nakasandal iti 3 inches. Kat day mat anorman. Nag-react mat. May samat. Anya? Ala, ludandak man nana. Tagurderak mamat. Apag iso asumangpet. Kalpasan ti talo wano upat nga aldaw. Nay, si Mang Putin ni Bagyong Kriseng. Ada pa yun ti Bagyong Dante Asumarsaranaw. Ngam pumanagnaka. Nagapamaya. Napanak man nagload ijayan ni bakat istiling. Ha? Apay, ada importante nga awagang. Awan. Adala order man iti online. Anyangay da ita. Sandal! Kiste ka matis, Mike. Makapakigtok ka, Mike. Apay, manano yan ay bagam lang. Apay, masapol nga gugkaw kaya. Dumanamag! Noon ni Banji kat nagsandal iti 3 inches anapan mo inwaw nga inreact. Agsandalak ba't iti 5 inches? Alaman? Ay, naapaw. Mangrugi lang nga rin. Di bagyo. Ngamigid-gidan mo ti panagbagyo na ito panuno mo bakay. Anya ka rin na kitang ibagbagay. Ay basta! Agorderak iti 5 inches asandal ko. Imbis na butas, ti order. Ito pa nagtutulog. Day tanto mo. Anya laki. Day. Ne, naimbag ka pa'y kumari. Agbagbag yung nagmayat di pa nagkatawa. Kasano, kat makapakatawa mga mindayatan niya. Ha? Apay, saan mo ayan nakita ti impos na iti Facebook, Mari? Saan pa'y mari? Ha? Nagkapsot namin ti data ijibalay mi. Amamatan, awan pa'y wifi mi. Anya ayat impose naman eh. Kuna na iti post na. No kabaela mamag nga nakasandal iti 3 inches. Kabaelak mo ti 5 inches. Abangan. Sana ko na. Anya? Awan nga rin tinasaya iti daya babae, Mare. Uray saan mo mo't nga anwan. Anya lakit din ayan ni Tanya. Kat ala padaanan taman nga agpaiso ti i-post na panagnana nakasandal iti 5 inches. Hay kitwin na, Mare. Ag-comment akto. Anya laki din tanya kunakton. Maasarkan ka? Ano kasta mari? Masar no masar. Agbagbagyo lang arudan. Ngam tila pa ilada pagbabagtitan na. Anya laki din kunakmanin. Ay, kamaudyanan na. Sumangpot matlay tangal daw ti order ko asandal iti online. Ha? Mapan ko man kit di alaan inton madamdama iti store ni bakat istiling. Una yan. Talaga nga impay-pay sa tinag-order iti sandal. Nya laki din. Ay shock pa iti kunam. Noan niya timbaga, iso ti aramidag. Ha? Mausar mo nga rin ita. Kaya agbagbagyan. Nagpigsa ni Imaw. Oh. Ay napong, awan ti makalapad kanya nga oray agbagyaw ano ang kimat. Ang sandalak lata. Tapno man makita na dya abanje, kan agraman mo tanda dya abakla. Anya? Ay, Diyos mio, Marimar. Talaga may gigidan. Dahil tadadaalalimbong ti panuno mo iti bagyo ba kay? Anya? Makamu ka malangan iti biyak mo. Anya laki din. Ay, pumanagna ka. Nagpigsa lang aro dun ti angin, Mare. Apay, anya ko ba ti bibiyang mo? May isa ka mat. Anya? Ay, concern naklang mo. Takamaking ka, Mare. Anya laki. Di. Aha! Concern tarupang, may isa ka mat. Papanamaya ka ni nagpigsa ti angin kong tudong. Mapan ko alaan ti order ko akasangsangpet. Apaw, sana all Uri agbagbagyo ka tadala ta agsangpot ng order na. Anya nga dahi maray? 5 inches asandal. What? Iso ka di dahi ti post mo iti Facebook ako na. Abangan. Ay, wun mare. Iso ti padaanan niyo. Ti panagrampak with 5 inches asandal. Mas bilib pa'y siguro ti tattao kanya. Ngami ti panagsandal ni Banji iti 3 inches laang. Pay!
Diyos mío, Marimar. Iso nga i-message mo, dahil dyan banjing agra naman. Ibagam kan ko na, abangan na ti video inton malam. Anya lakit din. Nasaya at ay may katanya balasan ko. Ah, ayun na. Amok nga min asimang patan ti order ko sandal kat. Wen, inyag itay ti delivery rider. Binayadak da ita. Iso apang nga asem tabayadang matan kanya. Ay danag yun, aya. Ada mo pagbayad ko Apay, just aya. Anya, ay katala. Yag mo nga rudin ti bayad mo. Aday ta. Wan kyaw day ta na. Barya anak mat iti husto a barya Kaano pa'y aya asinaor ka may papan iti barya. Awan pa'y mat di tinapuutak Ngam anya nga iti amaw. No panggapyo sa uran nak. Itaawan kyaw ti kwarta. Ay, ti salbag kiday. Aday ta ti sandal mo. Mabit lang tabaryaan ka. Kalpasan na, mapan mo nga rudan irampa. Oray nagpigsa ti tudukan angin ni Emaw. Anya ti makunam Norman. May bagay matla ka di kanyak ti sandala ginatang ko. Ay, huwag maibagay king ka. Namay na. Pangaasim kumamit ta saan ka arumwar nga oray nagpigsa ti angin kan todo na. Nagpigsa talaga ni Imaw. Kas iti na ko na. Uray agtodo kan agangin iti napigsa. Kan agkimat. Awan ti makalapod kanyak. Mawata. Diyan mo king ka. Rumwarak into madamdama. Inak sango ti balay da banjay. Ijay ko man ngayram pati sandal ko akabarbaro. 5 inches ko naman, George. Anya? Awitek ti tripod ko. Ta ikabil ko giant ti waiting shed. Tapno mabidyo ti panagnak sango ti balay da. Anya lakit din. Diyan mo king ka kung manay. Talagang sana dahil ti ulaw mo. Salbag ka. Naisimpa akong ti tripod ko. Kalpasan na, magna ako nakastoy. Hoy! Banjing agraraman kan pasikat una iti Facebook! Rumwar ka, takita ang ti 5 inches sa sandal ko! Kung una yan tanya, nagpigsa ti bagyo nga emong. Ngam adda ka kita magpaspasikat. Saan ak magpasikat akastoy? No saan ka kumamot akundi pasikat iti Facebook, iti napalabas nga aldaw. Awanan ka iti baen? Pagayat mo, kaputa nag-react iti wow nila kay ka. Hoy, awan amok iti bagbagam. Di ka man! Anay ko, kanalmat gayam dahit, oy. Anay, nagsakitan ti subsub ko. Ay, namamatan iti ba to? Ay ko, tulong! Dayta, mayatan niya. Nay, nagdara pa yung dayta subsub mo. Gapoy di pa nakaidugmam mo, salbag ka. Tulungan na kumawag. Ay, umawag ka iti rescue, tayo sudati umay. Tapno adaman tinaidungduma adamag ita. Naidugmam gapoy di pa nagpaspasikat na nga uray madama ti emong. Anya lakit din. Ngay itang. Ay na, tanya aya. Siyak ti mababay. Nga po iti aramid mo. Nay ko. Nagsakit ti subsub ko na kay. Nakapilo ka kumot nga, men. Ay, kagungunam Ala, gumatang ka pa iti 7 inches. 10 inches. Tama pa mo manan irampa iti sangot ti balay da banjay. Ore nagpigsa ti angin kanto daw. Salbag ka kiiday Sigawit kit nila kay. Nagsakit lang araw din ti subsub ko. Kaya basta pa ilang ti magpagam kanya. Kanya ka magpag. Tilak pa yung po kay sakit na.
Isa ki nga ibagbagam mo. Tong pagkakidi nga itagnakam kan. Nagkuna nga min, mapangkagram-ram pa, nagpigsa ti angin kantudo. Ibagbaga lang arot itayang. Gusto ko mamot ka na. Ingkakit di gumatang iti iagas ko iti sub-sub ko. Saan matla sumandagan di pa nagdara na. Gungguram ko nakmanay, nay. Saan ka mga imbaon tap no aramidem. Dayta ki di ati maganap mo iti kinaawan ba imaw. Nagado tagparparikot ita. Kapo iti bagyo nga imaw. Ado ti dinadail na. Ngamsi ka. Dayta. Agparikot ka iti sub-sub mo nagdara. Kapulang iti kinapasika maw. Nyalaki day. Ado ti agas nga inyad kumare. Mare. Imawag ngamin ni Mari Vanji itay kanya. Imbaga na tinapasama. Neranamo nga dati agas ko ibalay. Iso nga inyad kun para king kamare. Ay na. Una yan ay atikas to. Kat ayan na nga yung video managrampa. Ipos mo na. Tapno bilib na kita tatnao king kako na. Sigakit di mat mare. Saan kumamot akas na ti ibagbagam Ibagbagak. Tapno makita ti tattao. Kunam nga rod kanya nga video ka. Tapno makita ti tattao. Saan ayan? Saanan mare? Pakibagam ka ni Mari Banjay. Pasensya, iti nailawan na ibagbagak, iti napalabas nga daw. Yan niya laki din nga min Mari. No, ado pamilya tagparparikot ita, gapo iti nagpig sa bagyong imo. Adda ka man, nagparparikot, gapo lang iti sub-sub mo. Mari. Mari nga. Maganap mo iti nalabas a kinapasikat mo, Mari. Salbag ka. Pag nakmamday ta. Yan niya laki din. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayaw, Anyalaki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.